Ka shnong toman po anglong kalayo ban pli yaka ying dorbar haka khatway terik jemang araja arpulai haka balawan ban pli da UMLA ka nongpo constituency uba Meral Bonds im haka jingdon ringkat u BDO ka umling CNRD block uba Eric Kevin Dekhar bat ki pajba nong shong shnong jong ka shnong toman po anglong. Yaka neka ying dorbar layo bante da ka jingira pisa na ka skim Mahatma Gandhi National Rural Development bat ru lang ba ka skim SRWP haka jinglut ka ba sanlak sanpunriw hajar nreuspa nreupunriw tingka. Haba keren haka neka jingelang uba Meral Bonds im ula ong bakum unong mi khmat undon rengkat bej man kapor bat kipaj ba nong shong shnong jongka constituency ban yakershan lem kat bala bat ru ban wanra yakaroi kapar hapo ka jela. Di persian na kawasan ubay kurti yang ditinggal kamu, ban penurlong yang ditinggal kamu. Kita pun kisah di luar ni yang ditinggal nikmat, naruh dan ditinggal kamu pun. Kalau anda di Indorban, kalau anda kemanan tubuh, kalau anda di school, kalau anda ke Kendro, kalau anda ke footbridge, kalau anda di footpath, di motorable road, kita pun ditinggal kamu kita. Office BO pada data. Ka SRWP scheme ke jumi, kami ke scheme tu Harusin bang job nukom harus nama arja katran yo arklur nungka sistem. Arja katran arja kenai arja arko yo arklur nungka sistem. Ida cispa arko kenai tadi isnong nongko konstitusi. Bana dusnam arja arkuwe itu arko Sarkar haka budget session election sama arga we lapan kiu saka argu sistem. Mentang SRWP dalam argu sistem we. Ladapin pihak yang kini haki di Islam ke bubun di jendol kam, berdua ke Islam di dalam kam, kita disebut di jendol kam. Ini tanya dorban, kita ni aplikasi kita. Store dalam kam, official land dalam kam, saya ke footbridge dalam kam, motorable road dalam kam, kita disebut di jendol kam. Passenger set dalam kam, kita disebut di jendol kam. Di negara berkompromat kawan, hanga hikalong bepa, baling yang penseluruh Islam bagi dia konvergensi. Kalau pandai SRWP bagi MGNRG, kalau ambil SRWP bagi UAE scheme nampak social welfare dan nampak agriculture, nampak horticulture, nampak forest, na soil berkontak ada. Jadi kita sedang, tanah kita lihat sedang di kaum Bandung dan keren mana, namun kena jerut jual. Karena kaum lihat konvergensi, kan nyerap yang marwah. Naga scheme MLA, naga scheme SRWP, banyarap lut barat mula. Dan ingin ai cukup ya ke teman pengunang ni bidang kam cukup kam dulu lah. Dan hangni naga SRWP ai dulu lah di akur sistem te tang arko le kusunam alu. Mio cukup ai. Tinggi hab menisam marmat India. Dek tak tahu. Awang sam marmat India kamut ban ni hab ban dia bersiap lang bat kiwe di scheme. Di scheme ko mana ban? Balong bagi MGNRG Senin Soladef Convergence Scheme lala pan pengurlong kumul kerai ada pan pli mentang di dalam kuning atau manpong bagi barang wan suki mentang di dalam ka udan kasih pangrio ka pangrio umdok ha yang nangka ukon ginang dek wat mangga dek hijupun seluruh di senong nomor bania bersiap lang tanda ke MLA scheme lah Pi pilong kan uksa, pi wilayah cekmat, bat pilong kan uksa ke bawah hatam yang kiwi di gisno, orang kumang nombak, kadang di persiap, mana pendek ke diri kuat, bat udah di kantor sibuk gisno, mereka di Indonesia, kiwi di kam, dalam nego Facebook, dalam nego motorable bridge, dalam nego motorable road, dalam nego footpath, dalam nego kiwi di kam, udah itu, tanpa kapokongsan. Tang bakwa manga tang bakwa iba Eric video tang bakwa ikong balum bakwa wadeu khat kan la no lada hijau kat holder film ai ni tuna lada hijau kat holder film ni tili film ya baik tuma mahabo kudi kadi haka general meeting jong VC din happen sini kalai lada hijau kat holder ke constitute de VC pilih tili lang baro apa tapi mentang ni sukmen bahagani kayin ke pesenang ni ke badi nam tak kibin bentar kulim ni tentang plantation something kan setuju yang haji saya kamu
Lakan obsedi itu belum ke. Kalau nak kontak, tendre haba ya menjur ke bahas. Kalau nak kontak, kamu komsan, sosial media tuan ni utak haba lebe, laya hun. Kamu ni, pilai san, pilai menjur, tang bahkan mau tak gawe. Haba pilai hun, pilai bet tu ni, wanong terlakin suatin. Kasi kamu mesti, kata lagi tip rido, tapi menong. Ihap tanya tili. Dia kata kalau baga ai jumut gitu. Namar wa kidan shibun ki BC pidi ga BC ga ya tili. Fidan kidang yalam ki basta ki bajam phang ba fidan kilong ki sha yalam ki ba bor ki kidang yalam. Kaha kini kidang yalam ki kidan kini kidang ba ki basta kidang yalam ki fidan ta kecil ham ta kiyo nam borong yero. Fi pandemic project itu pi ga por ga biang kidan spillover. Jadi jumunto je. Orang spill over kan next year ka Monday jumpi kala syakate yang tu nontai jumunto ka snap. Jadi tak ada ni ai ke jinnya. Ya ke BC ke ba pinala. Mar bagiran shibun pi ikut kubur. BC kumta perkir wa snong hanta ola du kumta bangsa kumta pun kita kaskim MG and RGA. Ya gibanang ban petrika meka kalong jingkerku. Ya di bawah nama, ibu di senang ibu baca senang dulu kayak MG, ya kenal dong baca senang, ya cun, ya kamu ni kunte, ni kum nong ikmat, padahal juga kau di officer jadi benar, nimbuah akan lompukan, kasorkar pedeng ka ai kerpang ya MG na RGA na kebenar jimen doi dong ipai pa, kita kisnong kita hamhe ele, itu ibarat ka kisnong kita he kita labun ki jokar hondar dari penmang kalabun, mandis kalabun ki penmang kalabun. Kim juga mau ambil skim tu, ini siasuk ni. Dan wan dalam pun, matang lagi MG lah pun lupa deh. Dan kan juga ambil skim tu balik. MG, isunong kita he, tapi keluar dari boy. Tapi kem, ada cislah. Pun ki projek lah, bab ni sukumen. Sorkar pedeng ke Indes, na kebentar ni kawai lagi. Kilaya tray mengkendap tu di skim kat kumka timeline berlaku. Benar usnem melaksanakannya kepisah tu usnem media pendek kam kemenru ba kamdon ka spillover nama kamdon ka spillover mapiado ya ke skim jong tu usnem bantuan bade di mutman usnem kilaya te ya skim matmai kilaya penya ya kam matmai pai te ya kata mosmo kemen bat na kemen nang li syakmat ba nakaliang jo ka PC ba nakaliang jo ka snong bat hangi papi ya kedua kan ka community hall matmai te pinya slai ki plan ba banwan raya ka toy kapa hangi hasnong jompi but ya ka development jong ka block baro away tinakalian jong ka block office so ni kroy manyarap but ngashwa ang sa kaway ba nakalian ka block ni mo dia le ya ka block outreach program ba haboro instruction na ki headquarter jong ki center jong ki hangi ha block kung kanong po ka barnihat but idon ki shnong sa desha unsning group di ya ka block outreach program mashwa patay ba inwara ya ki department siya pinday papinwan sa office papinwan what teach pang scheme tama nilai ada friend nilai ada belum meeting begini ki department ki fisheries ki PHE ki PWD ka agriculture ka fisheries di kilai assign ya ki staff na nakitu ki office bakin kinwan siya ki sinong jompi patay ki scheme ayu bag nabikwa pa na apply ki scheme hatuwas ni rupila pa na apply di ya kani mentang ilang ya plan di nasa kren sa kapirush pang nani ka block outreach program ni modle naman kani ko block juni kadika aspirational block ka district ru kadika aspirational district but ka block only ru kadika aspirational block di naka ministry naka state ban naka district ru kya sinkya ban pandemic scheme di papel ndey ka MG ndey ka scheme naka block tama kibe ru ban pasho yaki parameters jo ki education jo ka health jo ka sanitation ye te de yo kung kani ka VC ko mahniha to mo po ang long kumapiyong ka long social ay block no na marka data ru tang ipasa district ru tang bapitrash to mo bilong ka data jo ni ru ka ha tingiro iyo jingero tingi kerben makiwe ki pilalo ki ka nusa bi na meta ki VC ru